I dobar dan ljudi, evo nas, znači zimski dan, znači počeo kako ne treba, pa kao što vidite guma pukla, znači ekser probušio gumu, tako da mi ćemo danas da vam objasnimo kako znači ovako u neugodnim situacijama promijeniti znači točak. Naravno nismo imali dizelicu jutros pa smo morali da idemo po nju i tako da sad ćemo znači da vam pokažemo kako promijeniti točak, kako postaviti znači dizelicu, koja je procedura, kako zakrpiti gumu, pa evo možete da vidite. Sad spustite dole. Znači dizelicu postavite, pošto je ovdje prak truo na ovom Mercedesu, mi ćemo znači da ga postavimo na najtvrđi mogući deo kako bi odigli auto od zemlje. Znači kada vidjeli smo da dizelica dobro stoji, možemo da dižemo auto. Znači pre dizanja samog automobila bitno je da popustite felnu. Znači jer kad odignete točak okreće se felna i ne možete da ga popustite bez eventualno pneumatskog pištolja. Znači ako ste sami, pre nego što odignete auto, znači popustite samu felnu točaka. Sad možete znači da podignete automobil, malo više da podignete, zato što je izduvan točak. Pošto je izduvan točak, morate malo više dignete automobil, da bi kada naduvan novi točak dođe imali dimenziju da vratite točak. Znači to je ta dimenzija. I evo druga procedura, samo krpljenje gume. Znači ovaj ekser smo stavili da znamo znači gdje je tačno rupa. Morate gumu da naduvate na neka 3 bara, znači da bude pod dobrim pritiskom. I onda uzimate ovaj komplet, znači ovo u svakom vulkanizarskom servisu ima. Ili možete i vi da kupite za kućnu upotrebu. Znači, ove stvari su nam bitne, ovo ostalo nas ne zanima. Ovo služi, znači, kada mi izvučemo ovaj ekser, da raširimo ovu ovdje rupu, kako bi mogla ova guma, to je čep, znači da se protera kroz gumu i da se guma čepuje. E sada, procedura je sljedeća. Znači, uhvatite gumu tako među noge da stoji ravno. Naravno, pre nego što izvučite i pre nego što probušite rupu, bitno je da ovo znači progurate kroz ovu spravicu za čepovanje. Ono može malo teže da ide, pogotovo zašto je hladno vrijeme. Bilo bi dobro kad bi imali upaljač pa malo da zagrejete. Znači kad ste ovo raširili, mislim ubacili unutra, sada malo uzmete, znači i zagrejete samu neposredno pre nego što ćete da čepujete gumu. Pošto je baš hladno vrijeme i sve se ovo steglo, pa mora malo da bi se razmešalo. E sada, znači, ona procedura, fiksirate gumu, s ovim alatom razbušite. Sad malo će biti komplikovano sve ovo izvesti. Znači, bitno je da celom dužinom proterate ovo
razbušite gumu. Znači, kada ste napravili dobru rupu, sada uzimate ovo, boljače, ne snimaš samo, i zagrejete. Sad izvučite ovo i znači gurate čep unutra. Skoro skroz uđe ovako i onda okrenete malo i povučite naglo nazad. I to je ta procedura. Znači višak odsečete. To je sad čep ono. Uzmete nekakve sečice, na primjer. Možete i višak, znači odsečete. Sada, znači, pošto je guma malo izduvana, naduvate ponovo gumu na 2,2 ili koju već hoćete i ovdje, znači, provjerite s vodom da li pušta, znači, na čepu guma, što ne bi trebalo, ali može da bude ako vam je stariji, znači, komplet, ili ako je hladno ovako vreme, da jednostavno ova guma izgubi to svoje lepilo i da, mada obično 90% slučajeva zakrpi kako treba. I znači, pošto ste naduvali gumu na željenu, znači, baražu, jednostavno, znači, po preporuci fabrike i automobila gume, znači, po tome vidite, obično je, znači, 15-tica na 2,2, neke veće gume idu na 2,4, ali uglavnom je 2,2, znači nećete pogrešiti ako naduvate na 2,2, pa poslije kod vulkanizera, znači možete na provjeru otići ako ste sami uradili ili ako vam nešto nije jasno. Sada, znači da provjerimo da li pušta, znači, sam čep. Imamo jedan od neki stari sprej koji vidim da pravi penu, pa sa njim ćemo, znači, da vidimo. Znači, napravio je penu. Kao što vidimo, znači, okolo samog čepa nema nigdje ništa izraženo, da imaju ovi neki mehurići, znači, koje pena samog pravi, ali vidimo da nigdje drugdje nema nikakvog izraženog puštanja ili nečega. Znači, čepovanje je uspjelo i možete da vratite točak na automobil. Znači, dobro bi bilo da uvijek uza sebe imate svaku svu moguću opremu, znači, za zamjenu točka. Znači, naravno, ako nemate ovaj komplet za čepovanje guma, što bi najbolje i bilo ako idete na neke duže puteve da imate, znači, u automobilu, jer stvarno lak je proces. Ovo isto možete, znači, ako imate pumpu ili onaj elektronski mali kompresor, znači, kao dodatnu opremu, u slučaju da nemate rezervni točak, znači, na licu mjesta možete da čepujete s velikom lakoćom, znači, gumu i da bezbedno nastavite, znači, svoj put. Znači, ovo je trajno rješenje i posle ovoga ne morate ni menjati gumu, ne morate ništa. Znači,
trajno rješenje i najbolje. Znači sam gumeni čep. To bi to bilo. Proces vraćanja gume. Bitno vam je znači, da vam se sve rupe odmah poklope. Jer kada uzmete šaf sa znači, vašim ključem, kada je ona lepo potrefljena sve, lako znači uhvatite felnu, zavrnete, znači kleknete tako i vidite otprilike gdje vam se nalazi rupa. Znači tamo i gdje vam se nalazi rupa na felni. I pošto svaki automobil znači obično ima ovdje znači mjesto gdje nalaže felna. Znači vi kad nabacite na ovu felnu, ona vam je fiksirana, znači da ne može gore dole da šeta. A vi samo je okrećete, znači i ciljate gdje vam je rupa. Znači idemo. Znači legla je na... Gledate, znači odavde ako je aluminijumska, ako je čelična, još lakše vam je, znači vidite rupe sve. I bukvalno šafite. Znači ne moram ni da provjeravam, tu je rupa. Ako vam nije baš na rupi, znači jednom rukom samo felnu pridržavate, drugom ovako cimnete, znači ključ, ona će tačno doći na rupu kako treba da bude. Znači zavrnete felnu, uvatite znači do kraja rukom svaki šaf, pošto naravno ovdje nemamo pneumatski pištolj. Svaki uhvatite do kraja, koliko god može rukom da ide, da felna stoji znači fiksno uz glavčnu. Kada stegnete znači svaki šaf do kraja rukom, spustite automobil slobodno dole i dotegnete znači sa vašim ključem polugom svaki šaf. To je stegnete znači felnu za glavču. Znači kada ste pritegli šafove felne, znači kada ste stegli samo blago felnu za glavčinu, sada spustite automobil na zemlju. Znači, kao što vidite, guma stoji lepo, naduvana sve. I pošto mi ovdje nemamo znači moment ključ, kao što mnogi servisi imaju, znači felnu stegnete dovoljno jako, znači kada budete u prilici provjerite moment ključem, pogotovo aluminijumske felne, zato što aluminijumske felne ako se pretegnu imat ćete problem kad je budete skidali i kad budete odvrtali šafove. Znači doćete u situaciju da ne možete da skinete točak kada vam bude probušena guma, ako stegnete pištoljem prejako ili gedorom prejako, to jest polugom. Zato najbolje stežite moment ključem. Možete i da nabavite moment ključ pa da ga držite znači u automobilu. Znači to je to, pošto prilike znam koliko je znači po moment ključu, to je to, stegnuta je felna, guma promenjena, možete da nastavite svoj put, pa prijatno. I evo da pokažemo znači šta bi najbolje bilo da nabavite kako bi što lakše znači otklonili ove neprijatne situacije i kvarove. Oprema znači koja vam je potrebna. Ako nemate električni mali kompresor, znači jedna pumpa
bi vam dobro došla. Znači, ako vozite malo stariji automobil, obično ove fabričke dizelice, znači ne mogu da ga podignu, to je ova ovdje dizelica. Pa najbolje je da kupite ovako neku krokodilku, znači 50 € je dizelica i nemate nikakav problem, znači šta god da se desi na putu možete da odignete auto i da bez problema, znači, otklonite kvar. Što se tiče sve ostale opreme, to je znači prva pomoć, sve ovo što regularno svakako treba. Tu su u zimskom periodu, znači obavezno jedne hablove stavite za svaki slučaj. Jedno ćebe, znači koje ćete svako jutro da stavite preko šofer šajbne kako ne bi ujutro bila zaleđena, a i u ovim slučajevima, znači ako ste normalno obučeni da nije radničko delo, znači možete da stavite i da klečite na njemu u slučaju zamjene točka ili nekog drugog kvara. Znači to je neka oprema koju bi svakom trebao zimi da ima, pa i leti u automobilu.